Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atamatepena buang Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah buang Allah Ta'ala na pancaji ki di rupa tawe di gagat cau kesingi modele ibandingkan ni si bawa tori pancaji lainnya mo pekko jana tapa na tawe na ibandingkan ni si bawa olok-kolok kami na makasingi rita makasimopi rupa tawe, makasimopi rupa tawe. Pengala Ta'ala pancaji wirupa tawe kolinewe akatana untuk matoro Illinois. Yesinin na tutori pancajin na pengala Ta'ala kolinewe rupa tawe iutus monrolino untuk matoro olok-kolok wadinatoro rupa tawe magasakan na macangnya tetapi wadiator oko tawe senino masalah malebih kadere napa pun Allah Ta'ala pancaji sinin na sewe-sewe okolino maka kasih batina pun Allah Ta'ala pancaji wi apa natoro kami memakada okokomon rumahnya menghe ya tidak tahu narkoto maki buah lamari biasa ya buah bawa mini pajai lesi matu pakas singi lengi taruh kaca lengi balu lengi pakai tapi ya pun Allah Ta'ala mapamula na pancaji agagae na piaratoni bahkan na pasuku dalekna pun Allah Ta'ala piara itu ripancajinna gangkana ya komat turukmu itu ripancajinna maga atoro na pun Allah Ta'ala tu pasti menyamangi monrok kolino alladzi qaddara fahada pun Allah Ta'ala mulai onron na sewa-sewa manyamang khusus rupa tawe fahada na weringi apati ruang ia kotori pancaji selain daripada manusia natoro ka bawa mi onron na manyamang tapi dina weringi apati ruang balewe na pancaji pun Allah Ta'ala natoro pun Allah Ta'ala iko bale okoko wae manyamang aja musalai masusak tu ya si cocok lah dak tu balewe kok kowe wae
Angka bak balik di nasi cocok wae itu. Balik agak balik rakoi. Di nasi cocok wae itu. Iko balik. Ya kumeko menyama oko koe aja musalai tuai aja musalai. Masusa kom kumusalai. Tapi iya ro balewe deni wering apa tiroang. Dini wire petunjuk digaga kita na. Jadi itu balewe manya mengokoe tapi meromok na lameng apa magi digaga petunjuk nama kada bale angkat tu besi majik ko nang kepakinan rena aja muanri itu natika ko tolino ko muanri digaga petunjuk na bale makwaro imaromok pala paming itu malah bale kepakinan rena pancing nih. Angkat tu jala-jala lan rasanya itu aja mulai natika ko taulino degaga petunjuk na bale makoro magi nakoro nasaba iye balewe na pancaji pungala taala memang untuk nanre taulino andre na mematto taulino hiro balewe ro apa beningi weringi petunjuk balewe iringi apa tirok balewe ay makas sa itikan hoy angkat tumingi ketulan rai aja madape nape salimpajo tema lari jadi pungalatala matoroma nangi alatie okokotanae aja mu jumpa nandre ko manu manu okko pasi lece okko metiro on ramu mo jabba ulawang ipan rema kekasing tette melo lepo itu manu apa magai onron dapat tentu pungalatal okko metoi Allah emak pasi lece apalagi rupa tawe ia tawe na patentu pungala taala maka da okoko agamae may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ni gini loro pungala taala madecing yufaqihu fiddin iweringi apa hangang agama nabi tapodaki maka dari itu kupungan Allah Ta'ala mempedicengi kita weringi apa hangang agama. Jadi amosogi tahu itu kuna pahamui agama yang manyamatto. Matandri pangka na tahu na pahamui agama yang manyamatto. Bahkan amo tahu padi. Kuna pahamui agama yang manyamatto. Cuma biasanya ko taupat di maka malakang ni agamay biasa tawe masih samitay Bilal wattu na yuk bita masalangok ko na bita tamato nga salang icayli ko punggawana ibarasa icambo ya ko tanga sodi dingi potongi batu ko padang pasir wani icambo si tapi irwatuna lay cambo Bilal maka dami ahad pungala taala mi siddi mi pungala taala mi bawang icambo si ahad digaga puas dengan dina pungala taala siddi mi bang isumpa pungala taala bawang makor betul bener ahad siddi mi bawa pungala taala bawa
degaga puas saliwana icambo ahad setiap icambo ahad matakko pacambo nasi selei ya si selei cambo matakko mana pacambo nero Bilal tu di makadami ahad agar rahasia na maginangka ahad de nama dengi de nama ngiri de tapi maka senang ahad ya kok pak kita mata liwa susah naro tapi ternyata wattuna mati ni nabita mati ni pengulut Abu Bakar pengulut Umar mancaji khalifah nakai Bilal mancaji gubernur di Damsik mancaji gubernur tanelo nanayakka mancaji gubernur tapi elona pun Allah Ta'ala ilanti mancaji gubernur napai pasiala anakna raja liwa kanjakna wattuna butim paru itanai Bilal kega musa di kami namanya papenat di mukolinoe iya garwattu mulilanti mancaji gubernur atau garwattu butim paru ipasiala ko anakna raja liwa kanjakna maka di Bilal tania iya romanya malat dapapin diku nawerenga punga Allah Ta'ala watuku bunga tama seleng makyato ku punga Allah Ta'ala nama cai punga waku nasi selek baka wakada ahad tatambanya menapapin diku na babasika ahad tatambanya menapapin dingin saja jajarana sanabita okoy apa hangang agamay nonroy pun Allah Ta'ala taruy nyaman na tawe iya kong kanya mataruntu okolinoy isaliwan na agamay nyamacet dek mi itu bagi-bagi si ratu nyameng na pancaji pun Allah Ta'ala si diminatarok kolinoy iya naroy bagi-bagi di stinda tau linoy sininna tori pancajie olok-olok iya mator na bagi-bagi dia kong kanyamat taruntu isaliwan na agamae manyamat tapi cek dek mi si dimi ibagi-bagi 18 jenis makhluk 18.000 jenis makhluk 10 rua sebu rupanna turi pancayuh kolinoe na bagi-bagi ro nyamasi diro tapi hakikinanya menge angka ko suruga na taruh pun Allah Ta'ala tapi nalagi pun Allah Ta'ala nyamang okoy suruga na panon okolinoe rigaw angkana ang kaki makamalakangi agamay na si baway suku si bawa apahangan angka palosalah tulisa panyameng agi na setay manyameng na korbankan di agaganan naliro berak menyameng nih ang kagare sakadaganan re anu yatiang irogagero onro nyaman na irogagero iya ko naruntuk ki polisi naripung ki napapulupulo ciku ki tanya apa polisi runtuk gare napai ambok naruntui laisio ipapulupulo ciku napai mupat telung ngeso
onronya mana na sading para sa ikulutui pasal ikulutui pasal ikumalayang-layang onronya man ni rogagero na sadiro. Tapi tapana mainga ipak guru mas sampajang moto tangaban ni mas sampajang liwat terina borang magay mo borang sinin na nyamang ipuraw lalung ang kalurunto nyamang okolino amona tiat tayo pagoy manyamataw sading tapi watun na bunga masampaya ka masampaya tanggaban ni ka narenga nyama po nga latalo ko tanga-tangana amal agamay gang kana liwa nyaman nusay manyama pi liwa nyaman na nayro uruntu ero sinino masal malabi ang kadere makwani na runtu sahabae nyamang amusurang matangangi minus susu manre roti dena capu rotina dena capu susunna na palena inapatama musu maka de tahu amati aja itu yo lomo nakada wimauni bauna suruga ko di bali Uhud mamusu teh si wali na bulu Uhud manremo piroti minus susu dena capuri rotina na maju kami dan perang maka ni mau ni bau na suruga padahal amatiang makwaro sahabat iwringnya man na suruga kolino untuk nyamap iweringi pahang nyamang untuk makamalakang agamay termasuk perjuangkan agama iring nyamang ku pengalatala gang kana amu amatian na satu nyamang watun na pada masumbat sahabat pada masumbat sahabat Abu Bakar bawai agaganna maka dia nabita siaga pimutarwangi keluargamu maka dia Abu Bakar Allah Ta'ala maninnya suruh na utarwangi betul na angka mana gagaku lo wasumbang angka mana gagaku lo patama magina kwaro nasaba ialingi nyamang oko pungalatalo untuk makamalakang agamay gang kana tania bawang Abu Bakar manyamang amo bainina amo anak na apona iwerto nya mapenat ding rigaw ang kana masidakang gagan terbukti apa irisan ko ambo na Abu Bakar maka dia Abu Bakar nak beri mana gaganna gangkan na pudang ngapuna nak angka mo gagana teroko ambo mo dito nak beri mana sih nak kada o angka kebetulan ngiro ambo na Abu Bakar butay butay aga na teroko nak kada maake gana toronga ambo ko na malay batu-batu karikil na panabuko na panala liman na nininap kapesakan kahi we ulawa mateke-teke paja ni macai ayer tanrana maka deh tania bawang Abu Bakar yaling nyamang bahkan amo anakna iwereto nyamakini nawa batena mak bere batena masumbang betul nak balance gaganok kuno puri pungala ta'ala bening dini wiri nyamang iya anak nai tentu makada makometo ambok ku nenek melak perlu na capu timani gagai nyamang aga ya lingo kro nyama pole suruga na wiri pungala ta'ala to kulinoy iya makamalakangi agamay na si boy suku sini no masalah malabing kan jadi nareko angka nawiringi pungalatala nyamang untuk pogau amala agama maka iya tu nyaman na suruga itu nawireki cede
pulna matu ko suruga. Nah, jadi napatan tu mana pun Allah Ta'ala balewe ko kowe manu ko jukajunge alat yok ko napatan tu mana iko tahu ko agamai manyamo ko rupa tahu tapi khusus rupa tahu itu nawirengi hidayah fahada iro nak balewe den yaling hidayah manu den wiring hidayah tahu mi yaling hidayah untuk aga untuk piarai cuma hidayah na tahu itu tergantung boleh tingkatan na batin nama perlunya sang hidayah ya ko bicumo pitu nanai wiringi hidayah berupa naluri ya ko jaji nana itu tapat teribawam itu terinna nanae ipasibat tui si bawa nalurin na indok na gangkan na indok na nana itu nisalada maliwasangi anakku melo matinro anakku ya ko indok na murusui selesai apa sibat tui si bawa nalurin na makom itu mereka kasih naluri ya lingkup ngalatala teribawang ya polo itu ya len naluri matan remo pinatawe iya manu eko mak depai tappa magala jok kesapaan resi indok na iti emak depak tappa magala nangi tappa macer untuk tappa nangi tapi tahu deni lep pemakuaro depa ia nenengi tahu gangkan ipalihara ipalihara magala tonga pimapa napa joka patoto api matu ia leni pakita panca indra ia rona olok kolok lainnya ia lemuti panca indra tapi matan remupi ia burung hantu serae iwiringi pakita tembus mo siratu meter tanrena nang kabalao ya wagorokna amo tangaban ni mapatan nita to macalindrong ko to ajue nita to tapi tahu ya lengi pakita ia nalawan ni kaeng de na nitai matanre ya lengi panca indra serae magi nakwaro nasaba ipalihara tahu tabayangkan gerek beneng tahu ya lepak kita pada serae dengan lau pakitana tanai di matona susai jangan tuh mak bajaju apa mu maganita to ini na susai jadi ipalihara ki ini rupa tahu batu api matu yelin nyakalang serae den yelin ngakalang igangkana rupa tahu itu angka yelin oku pungalatali yelin nyakalang we macam maki buah HP gangkana maki buah HP dena ba maka di 100 meter belana na salindrungi to aju ya wagoro na balawe amuk ko Amerika tawe joge-joge nita to ko pangkajene sebab HP ikalan ni serai pakitan nonna ya pakitan serai amu mak balik kampung de nitai tapi HP tawe maki buah HP nita anu mabelai balik kampungnya tapi ko akal mi bawa na ringi puang Allah Ta'ala na dena we ringi agama na susai mopi contoh anu yat tiang irita na irita toko HP we na susai ki itu na susai ki ya ko anu yat tiang irita na irita to na susai ki pogau amala jadi aja tak kapesa magiji wakutu mas sempajangnya magiji nama watalak dak mak baca Qur'annya magi nama watalak dak kedo tau madecengnya magi nak kuaro idi susai aleta pak angkana tiap pungala ta'ala lairita natita toi jadi papiarana pungala ta'ala
angkana tiap pungalatala yandre toy. Iya tuh susah ki pogau amala. Bahkan anu harangnya yandrewe na pangaruhi ki untuk pogau anu masalah. Engka ulama lopo panrita italah Maulana Yakub ku India. Maninila ada ulama de nami lopo pogau dosa. Mau pakitan na jaga itu ya kuang kanu makalaleng langsung de nami mitai. Magi na kuaro nasabak na jaga andrena de nami lo manre na ku anu de makasih. Tapi ang kasih di tau sogi mo bi manre melo jamui maka de ai dewan riak ko de anu makasilat de palawan rewe gangkan ni roto sogi nakerde melo ka mala baraka ku guru ta melo ka panre ki guru nakada sapara mak pasala sale ro agagamu poliamu iro manasehalala iro panrianga apa ia kotanya anu halala lawan re dena milo tama tiga roku macan nelemyo kolilaku sumpah jadi maka iro to sugiro terpaksa dena leiro asogirana pak ding sama kana makas siga poliana dena tanggung lawi mak jama kuli mat tukang asal mak mancaji buru mancaji kuli gajinna yero na podangi bainena maka da pasala sale iya gaji kuliku mana sahalala yero muliang andre muliat daging muliang untuk pandri guru tahe maka iya naro na pasala sala no bini guru tah lo ni mandre guru loi mandre Maulana Yakub yor tu na mandre politong manyiro tapulewe na timpu si timpu toli macan mi bawang ilala sumpana denul le mamai gangkana nak biang tapi makali cubu-cubu biang tapi ini tamu puna boleh nak biang ni napa kada pura nak mandre kubolata pura nilo penuhi hajata nak lisui maka deilah kain na podangi bainena ai ang kamu panu makalalay mu campuru kengie maka de benena de manasa anu wali yetu gajimu mancai koli waliangi amo aju tunun na nasu yero wal yetu waliangi nakarapi ko pale na de natama nakaniga pole mali daging nakada pembantu tah inatanaiwi magi agam wal pekum batemu mali gading makare makwe waktu ko mali daging tak dan na iro daging ko cema di naga agama kayan re igang kanan re wa kape mang okro pak balu ero tak dan na daging walai macai punggawaku tu ko de muselyang nga mitau ya pak balu daging mancai na ko nasokong terpaksa iya naron anasu na pandrengi guru Maulana Yakub gangkan iro nasabari na macane milala sumpana dena milo tama tiga ro mancaji ro tosogiro loi milawa dampang guru tawe tak dampang ngak guru makwe ceritana gangkana makade Maulana Yakub tarni lo cerita toko pak mu ceritaka ietu muatukku mu pandre to ngide na tama tiga roku iro daging iro tapi iro eloku tamay hawana ietu daging ilalang daging dewa mai tapi tamay ro hawana ro nasabari si ponang itamay iro hawana daging iro eloku ro manang katuli pakiriku tuli melo kak macan ring map berminggu-minggu map pulo-pulo soyero tuli selama iro angkero map pulo-pulo soyero tuli melo kak macan ring tuli ke macan padahal yolo na de panangka de nangka na ninira da guru teh magi nangka tuli melo si ponang inandri ro
asile nero anu harang nero abarang pemerasan maka ini mencari pelajaran maka deh elo nabi bawan nemak na tuli muncul iro gagairo apalagi ko anu haram mata pandang ilak kaita makanya kanjak nabu ya kon kana pulang ilak kaita sari-saring tanda-tanda iro de nama sapolianna aja sana ta pandri ilak kaita pacan ringang matu iro di lakaye pas salah tiro poliat tarohe iro poliang ani aja na taling benita untuk nanasu iro maangkai makalalain na pas salah ro manasay halala ro taballo boleh untuk nanasu benita beraja tepacan ringan sini no masalah melebih yang kadere jadi papiarana pun Allah Ta'ala agama inilah hidayah tertinggi nah weringi pun Allah Ta'ala agama itulah hidayah yang tertinggi dari agama ya ko akalami bawang dena suku aga hubungan na andrewe si bawa nafsu tapi nasaba agama pau makada ya ko anu makalalem wanre anu makalalem muita asele na yatu makututono pogau deceng tulimemi pogau anu masalah batena pungala taala piarai tawehe Igang kana fahada iwering hidayah. Kemudian pengala Ta'ala meringi dalle sininna turi pancajinna. Iero dalle enak beri pengala Ta'ala khusus untuk taulino de pana jaji tokkolino napai patampulang itampuna pura meman yukuru kat dalle na. De nawat dimati tau ko de nanremana ngiro dalle na. Amo toka na joka na aja na pura to yukuru seko jongka mulapu seko lica warra muanre mulapu seko egan na wae itu pe makade guru ta kali sini angka tahu capu ni langka-langka aja na capu ni warra na melonande tapi demo pa na mate magi na koro makade dokter patama rumah sakit na himpus telu botol capu mate to ni ternyata kamu pada lek na wae telu botolo pura patentu pungala Ta'ala yero dalle muakkaresoi de muakkaresoi tatai muruntu iro dalle iro pak kode ini runtuk de mati cuma ko yakkaresoi iro dalle na si bawai agama maka iro dalle halala ina pole halala tu balanca tapi nareko yakkaresoi de na tumagama makkaresoi ro de to masampaja makkaresoi ro dallero harang ina pole haratto ini balanca pertanggungjawaban nama tu asul munri na pungala Ta'ala talun rupa dalle yanri capu ya dia pemeng ipakei sabu mancaji palulu capu to ye ibalance kona purio pungala Ta'ala ya sumbang ya sidakangi maka iya na monro taje matu ko suruga gangkana iya tu ampai makada pungala Ta'ala amfiku mimma razaqnakum ya kuang kadalle na weringi pungala Ta'ala aja tanri manangi aja tapake manangi tapi abbiringi sesa apa iro ya biringi ibalance kono puru pungala Ta'ala ya sidakangi diimpakkan maka iya tu matu tajeki matu ukosun munrin pungala Ta'ala nah iro katana telu manu itembak cidi iya mimonri tembae iya dua lutui telu ratus sabuduita ipari kantong ya sumbangi si ratu iya mimondro tajek ko suruga iya 200 ko kantong lutu matu nala pak balu bale nah ira katana jadi dalle purna patentu pungala Ta'ala maka iya kota pasi bawai agama taruntu itu dalle tanah si bawai halala tabalancai halala to ko suruga matu tanya menyemangan tapi narikode itu agama ma biasa
masaria nangka masaria to ipalawi sinin na ibalancay ipalawi ipertanggung jawab kamatu astri munrina pungala taala kutupura mate. Sini masalah melebihan kadar itu kelebihan narupa tawe nawerengi pungala taala kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Napat tentu pungala talon rata menyamang nawiringi hidayah pungala ta'ala nawiringi dale sini no masalah malami oleh karena itu memagi-magi nawiringi apa tirop pungala ta'ala panandungi aterop angkekaneki memagi-magi itu salama rilo salama matut tama suruga pamasina pungala ta'ala amin ya rabbal alamin. Sedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.